Honorable SB Member Jimmy Omel and Madam Zelda Afago.
Honorable Jimmy Omel and Madam Zelda Afable. Maupay gud magpayatak hi Konsihal Jim. Siguro maupay panubit ating kahumayan. Okay, isa pa nga kuratsa. Atong tawagon, Honorable Irene Lazara, ngan hiya papadisan, iton amon gwapito. Nga kagawad, Honorable Armando Gial, ngan usa pa kapadis, Honorable Clemente Oraya, together